Kei te noho matara nā Māori e noho ana ki te whenua o rānana I tēnei wā. Nā mahi whakatumatuma, ki reira kei te pikia ke te āwangawanga mo nā mahi tutu puehu tāhai hokia e tahi rōpū taiohi ki ngā takiwā maha o rānana. Ko te whakaharo matua hei tā Bruce Simpson, kia piritahi kia haumaru hoki I raro I tēnei āhua kino. Koe nei te āhua e whakamataku ana I a ngai Māori e noho ana ki rānana. We're just taking precautionary measures to keep ourselves safe, and just to make sure that we're all okay. Kei te takiwā o Halston ki te hauāru o rānana Bruce Simpson me ētahi atu Māori e noho tahi ana. I Wainganui pō ka kawe ia I ngā wāhine o te whaneki wāhi ke atu kia haumaru ai rātou. We're in one of the highly likely areas, and because of that, it's been policed quite heavily. But again, these units, they move really quick and they know how to draw the police away from certain areas. Mo te toru rā ētahi rōpū taiohi e mahi tāhai e whakakā ahi ana I ngā takiwā maha o rānana. They have their own private messaging service, so the kids can pretty much get in anywhere really quickly, sort of thing. And no one can stop it, it can't be intercepted. Ko te nuinga o ngā iwi kāinga kei te whakatūpato, me kore hoki e tai atu ngā mahi whakatumatuma ki wainga I a rātou. Well, the shops all closed early, a lot of them barricaded up. The pubs around us all closed. Everybody's just, closed. He mema a Bruce me ona hua noho I te rōpū o ngā tirānana. Hei tāna ka haere tonu a rātou mahi whakangahau ki ngā whenua o Uropi. Engari ko te mea āwangawanga nei, e kore e mōhio āhia e nei āhuatanga e mutu. Irina Smith, Te Karere.